Siqala-ke kuyibhola kanobhutshuzwayo sithola-ke ukuthi abalandeli bebhola babuthana emcimbini we-Carling Black Label wokubuka umdlalo wokugcina wendebe yomhlaba yeFIFA ka-2026 lapho iSpain sinqobe khona i-Argentina ngenqaku elilodwa kwelingekho sathola isicoco saso semhlaba. Lo mcimbi-ke uhlanganisa abalandeli ukuze babungaze amaqembu anqobile kanye nothando lebhola likanobhutshuzwayo. Abalandeli bebhola ekhatywayo bebengungeline kwi-Carling Black Label 2026 FIFA World Cup Final Viewing Experience. Nalapho bebebukela khona owona mdlalo omkhulu wendebe yehlabathi nobuphakathi kweSpain ne-Argentina ziyivala ngokusesikweni itumente yalo nyaka. Njengabaxhasi bendebe yehlabathi, i-Carling Black Label iye yasindleka lo msitho ngenjongo yokusondeza umdlalo eluntwini kwaye kubhiyozelwe impumelelo yale tumente yalo nyaka ka-2026. Abalandeli bebohlukene kubini ingabo bebhiyozela ukuphumela kweSpain sibetha i-Argentina ngenqaku eqandeni. Lo gama abanye bebethe khunubembe ngenxa yokubethwa kweqela likaLionel Messi. Kodwa ke kuko konke oko eyona nto iphumeleleyo ngumdlalo webhola ekhatywayo. Tonight is just a celebration of the journey that we've been on in this campaign. Tonight we have our winners who last week we took to Atlanta. They saw Argentina, England live. You know, we've got incredible friends of the brand and then people that have been predicting the score successfully throughout the game. So, you know, really for us, it's because champions deserve champion beer. And so tonight is about a celebration of Made for Champions. I predicted 4. It was Spain and Argentina because of a battle between Messi and Yamal. So I'm happy we are witnessing that tonight. We are watching that match live, and thanks to Black Label and thanks to AM Sport for making it happen. And I'm happy to be here. But those are the other 2 teams that I've predicted for to be in the final. I think Abantu might deserve because they've been dominant from the first whistle and they created more chances than Argentina. Argentina 0 shot on target. Clearly that's a sign good to lose. Lo msitho uye waqaphela uthando nenkxaso ethi yabonakaliswa ngabalandeli kumaqela wabo ukusukela kumdlalo wokuqala de yayokusongwa itumente. Kwaye le final viewing iya kuyigcina icacaca kubalandeli inkumbulo ngomdlalo waphezolo. Ndinguthami Manga, iindaba zemidlalo kwiSoto TV eMidrand.